ngo dufite abantu bato mu by'Imana, mu myumvire, ngo baratera za haleluya, ngo kubera ko ngo Imana yabakoreye ubukwe bwiza, ngo none ngo baratera haleluya, kandi bakoreshe miliyoni zingahe? 7 cyangwa 8, ngo ariko ngo nibazane igisirimba. Mu mitwe uba wumva upanze neza, mwakoreshe miliyoni 7 6, none Imana ngo nibagushiremo igisirimba. Kuziko tubifite abarwayi, uje gushima ngo wakize impanuka wari upfuye, none ngo nibagushiremo igisirimba. 800 sirivu, mutegereze 800 by'amafoto, 1000 ahanyuma muzaya kwa murakuraga zasaza, namara gusaza namwe ntimuzosubira mukiyareba. Ico mfasha ngo muze mbanze mbafundishe mbaho ubwenge, bwira butinze nico ciza. Ntabwo nikanga kubera ko twebwe 2 imba mbaye ndya ngo ndyame, mwebwe 2 ni mu gitondo. Urumva rero nta kibazo kihari, nitugeza 3 4 hazoba hakiri karengira ngo muri ubwo buryo rero reka dusome ijambo ry'Imana, hanyuma ngira ngo barabivuze gatoya, ariko ndavuga mu ruhande rumwe. Yaravuze mu ruhande rumwe avuga ati iyo muhagaritse gukora, iyo mutatanze wenda hari icyo bifasha. Nje siho mvuga, nje ndavuga kubijyanye ko no gutanga bikureba wewe, bitareba umushumba, bitareba itorero, bitanareba n'Imana, bireba wewe. Buriya rero iyo umuntu atazi icyo akora, ntamenya akamaro kacu, agikora nabi. Aho ngewe aho yavuze ni hamwe, aho handi simpari pe byo kuvuga ngo mudakoze ngo byaba bigenze gutya. Reka da, mudakoze twaba nkamwe, kuko namwe mubayeho, kandi uburyo mubayeho twakubaho. Nimba mucururiza mu ijuru twajyayo, niba ari ndaho tutajya. Urebye uko tumeze reka dusome rero kugira ngo ncunguze Imigani 3:12. Ndasoma nk'ibyanditswe nka 3 4. Hari wasomye 5 baravuga ngo uyu muntu agiye gutangira kunanirwa ngo asome ibyanditswe byinshi, ariko nuko nyine niba ari ukunanirwa ndananirwa aho ngaho, ariko ndabisoma sinoba nk'ibiretse nabiteguye. Icyanditswe cya mbere ni ibice 3 n'umurongo wa 12. Imigani haravuga ngo nziko ndaco cyabera umuntu ciza, cyaruta kunezezwa n'ibikorwa bye. Ibyo ntabwo ariho, ni kangahe wa mubwiriza? Numubwiriza nshuti yanje, Imana iguha umugisha. Umubwiriza bantu baza basoma Bibiliya baragize kwandika usarirega bibamwo agakosa, ariko birashika. Reka 3:12 umubwiriza. Ndagira ngo nakoresheje Bibiliya ijambo ry'Imana. Nziko ndacabera umuntu ciza, cyaruta kunezezwa n'ibikorwa bye. Ibyo biba ari impano y'Imana. Imigani 11:25. Umunyabundu azongererwa, umara abandi inyota azayimarwa. Mwumva kigaruka ndimumva ko garuka ku muntu, tikigaruka ku Mana, tikigaruka ku mushumba, tikigaruka ku itorero. Umunyabuntu azongererwa, umara abandi inyota azayimarwa. Urwandiko Paulo yandikiye Abakorinto ba 2 ibice 2 n'umurongo wa 18. Abantu batazasoma Bibiliya n'ubu baracaye bashaka imigani aho iba. Ikosa si ryacu n'ukuri, ze mwihangana. 8:12. Kuko iyo umuntu yemeye gutanga akurikije ibyo afite, ibyo birahagije. Takwiriye gutanga ibyo adafite. Ako birizivuga neza. Se Bibiliya zivuga ikamara mahize. Uzubona umuntu azaza gukora ngo mumbabarire, ngo ndaco ngo mfite kingana gutya, ngo none mwihangane. Twihangane, watanze ibirenze ibyo nimba ubifite. Tanga icyo ufite. Bibiliya iravuze ngo ndakiruta ico ngicyo, ngo umuntu atanze icyo afite.
Abagalatiya ibice 6:7. Urwandiko Pawulo yandikiye abigalatiya ibice 6:7. Turasoma n'umurongo w'9. Nasomye Bibiliya ijambo ry'Imana. Haravuga ngo ntimukibeshe, Imana ntikinishwa. Imbuto umuntu abiba nizo azasarura. Icyo cyanditswe wari uzi ko kivuga gutyo. Umurongo w'9 rero. Ntitukarambirwe gukora ibyiza, kuko nitudacogora tuzasarura igihe nikigera. Nuko tuvugana aya magambo nihuta. Mu bikorwa byiza biza binezeza Imana ni byinshi, ariko ndaza kubereka igikorwa Imana izitangarira. Ni iki tugiye kuganira. Tugiye kuvugana ku ijambo rivuga ngo igikorwa cy'urukundo. Gukora igikorwa cy'urukundo. Gutanga ni igikorwa cy'urukundo. Gutanga ni igikorwa cy'urukundo. Gusenga si igikorwa cy'urukundo. Oya. Kuririmba si igikorwa cy'urukundo. Oya. Haba nuko mbaye mvuga ubutumwa. Iki si igikorwa cy'urukundo. Tikada. Ta rukundo rurimo. Ese ko birumvikana? Hari ibikorwa bibaho bitari iby'urukundo kandi ni byiza, ni iby'Imana, ariko bitari mu rukundo. Wo bishakishamo gutya ndubona urukundo. Nta muntu na kera kose, nta muntu wigeze yirahira uwamusengeye, yirahiye uwamugabiye. Wambaye ngo wansengeye ibaho. Bibiliya yavuze ngo nta kintu ushobora umuntu cyiza ngo atari igikorwa yakoze we kimubera cyiza, kigaruka kuri wewe. Iyo wakoze bigaruka kuri wewe, bireba wewe, binezeza wewe, bifasha wewe wenyine n'umuryango wawe n'abana. Icya kabiri cyavuze ngo uvomera abandi nawe azagira gute? Azavomerwa. Uw'abandi nawe azahabwa. Hegimayi n'umwarimu watwigishe ku ishuri wageze ugari wiwe akakubwira ngo nakuja kufanya nini? Ukamwita tafadhali mwalimu mkuu, nimekuja kukomba. Umekuja kuomba nini? Niki waje gusaba? Akavuga ati naje gusaba ipantaro. Nta pantaro ufite. Atari kufite ishati. Ati zingahe? Ati zine. Watanze zingahe? Ati ntatanga. Rudi, hawezi kupewa kabla haujaelewa kutoa. Kwirirwa uwo mungana mwami Yesu Kristo ngo kingura amadirisha ya avuye. Harayo wakinguye ntafunze yose. Harafunze. Ngo yagiye mu masengesho ngo agira iminsi 3 ngo ayasenga ngo Imana ngo ikingura ijuru ngo ifaranga ntazi niyo ndazo watanze, kubera ko ndabo wavomeye tugomba kuvomerwa nawe, tabo wahaye tuhaba. Birasobanura. Nandi faranga nazizanye. Woza kuvuga naka karimi udafite ifaranga nazizanye. Kandi namye nzana cash njewe ndasiga nsitanga. Ndama nsitanga nazizanye zira. Ngizi hano. Ndazumva. Ikintu cy'urukundo. Nico rero kiza kikubwira nabwi iwacu niyewe reba kuri za faranga tuzikoremo. Nama nzijana nta bintu byo kwirirwa nayagura ngo ndazizana. Ndazimo. Imana ngo nizikinishwa icyo umuntu abibye. Iyi nguru nkunda kuyivuga, nigeze gutanga ndatanga ngo buce ngira ikibazo cy'ifaranga miliyoni 3, ngira ikibazo nja mu rusengero nja kubwira Imana ni Imana we ikibazo cyabaye ndabara ngo nsoke hanze numva kwijwi rimbwira ngo subira musubije kubwira Imana gusubiza amafaranga yawe. Nama nsubira yo mushike nama mfuka.
ndayibwira ndi noneho nibutse ko natanze amafaranga kubera ko nza nandika ndareba mu ikaye nsanga miliyoni 3 zirashitse mbwira Imana ntingirira vuba umpa amafaranga nimba ntayo subiza yanje ngirira vuba vuba ibyo mbabwiye nukuri ko mu mutima ngonze gusohoka sohotse hanze umuntu yamanohereza amafaranga ayampa inshuro enye ya miliyoni 3 tamunzi ndazi byagize gute none mukugana ngo baze nguri kuraje kugira uvomera abandi azagira gute savomera principe mathématique nasanze mathématique yari yoroshe yo wamenye formule iragoye utazi formule kusa notanga haleluya Bwana Yesu asifiwe wavomeye bangahe gusenga si igikorwa cy'urukundo kuririmba ndagikorwa cy'urukundo reka inza nibuka abantu bose bangiriye neza bambaye ifaranga nibo nza nibuka abansengeye bareke nyine wowe ugenda kubwira umuntu ukamuganyira ngo ufite ikibazo cy'ifaranga yamara bavanga gusengera Hegima yari yarabitubujije yarabitwigishije yaratubujije aratubwira ngo umuntu naza kuvuga ngo afite ikibazo tukamusengera ufite ifaranga ubu wamusengera ngo azikure kandi ziri mu mfuko zimuhagende Mwami Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo ngo muhuze n'umuntu kandi mwahuye ahure nande sisi none mfaye masenge ngo muhuze n'umuntu kandi yahuye wewe uri mudayimonise nduri umuntu wayamuhaye uri ingurube indirimbo muze kuturirimbira Bwana Yesu asifiwe kandi ni nziza ariko icyatuzanye ni faranga uvomera abandi nawe azagira gute azavomerwa sema amen principe ni principe kandi nzambwira abantu kubera gusa kutagira urukundo nta bantu bubatse inzu umuntu akubaka inzu wenyine twonanirwa kuzuriza umuntu inzu umuntu yari yubatse inzu akayuzuza akubakiye akabira akayuzuza akubakiye gatatu akayuzuza inzu imwe yo tunanira tarukundo ndayo mfite ndayamuha nanje niza kubaka nawe azayamba sindubaka ndi mu nzira nanje nzabatumira mugume muyatyaze ndimuyashire kure niko bizabimera uvomera undi nawe akazakuvomera kandi nta kintu gito kiba imbere y'Imana sema amen bivana n'ubushobozi bwawe utanze reka mbabwire rero ibintu bitatu vuba nama mbivuga bine ndabisoma biza bituma umuntu akora iki gikorwa cy'urukundo iki kiragoye mbabwire iyi si ikintu kigoye n'urukundo icorosha amayeri n'amahimba birorosha kuvuga gutya ku karimi birorosha ariko ikintu cyitwa urukundo nico cyambere ubushize nabwiye abakristo ndavuga ngo nagize ubwoba ntimubona ko twaje muri iki ndambwira ndese ubu imbanda yovuga ikavuga usize ifaranga kuri konte n'ibyo kurya kuri stoke ukazamukana n'umuntu waburaye ko murabona byo genda mukazamukana mwe stoke izindi ziri kuri bank namara mukamuseruka imbere y'Imana ngane mumbwira iyo fenomene oya ni muze tuzana murebe igituma abakristo bizabigora hari picha batazabazana ngo bayizane bayiyereke ndababwiye ngo impanda iravuze yamara kuvuga tukazamuka twamara kuzamukaga noneho rero ifaranga zirasigaye mwene data tukazamuka nizituzuye kandi ifaranga zisigaye nigeze kubwira abakristo twatanze turatanga tumare gutanga ndabwira mureke dukiranuka imbere y'Imana ni mubara amaturo barayabara injiya ngahe ndaho mbyari 50 niyo yinjiye amaturo pandi cyacu sawa ndabwira murebe ko hari inoti ya 5 zirimo 5,000 dusanga ntayo ndababwira ngo umuntu wese ufite inoti ya 5 turazishira hano kubera iki ikiza kidutera gukora igikorwa cy'urukundo cyambere n'urukundo dukunda Imana ndabwira mu matambo sana uzifaranga ndababwira ngo twubahane mu rukundo rwa Yesu Kristo tawe nambuye umuntu uzi ngo akunda Imana akakunda Imana nazane hano nanje nari mbifite je nari mfite nawo n'icumi ndazijana ndi umwarimu uganije ukuriye kuba materiel
didactique kubicitegerezo ndazitanga. Uzi faranga zavuye aho ngaho bari batahanye bazanye 500 n'igihumbi, mutima mubi gusa. Urukundo dukunda Imana iza kutureba uburyo tuyikunda. Ndizi turebera mu masengesho, ndizi turebera mu ndimi, ndizi turebera gutamba. Oya, ndizi turebera ngo turabavuga butumwa bibihangange. Reka da, Imana iza kutureba urukundo rwayo tuyikunda, izi turebera mu gutanga. Kuko Bibiliya iravuga ngo kuko Imana yagize gute, yakunze abari mu isi, ngo Imana igira gute, iratanga. Ukabesha umuntu uramukunda 3, 4, 5, 6, 7 ufite mu mufuka. Ubwo urukundo nyabaki rutarekura. Soma papa gira nsoza. Cyari cyambere. Soma Petero wa mbere 3:8. Hagira umuntu udufasha. 3:8 Petero wa mbere. Ariko banzureka aho ngaho. Dusome Yohana wa mbere ibice 4:9 niho havuga neza. Yihute. Rwandiko Paulo yandikiye, rwandiko rwa Yohana wa mbere plito. Ibice 4:9. Hari umuntu wahabonye wo soma? Soma papa. Iki nicyo cyerekanye urukundo rw'Imana muri twe. Nuko Imana yatanze umwana wayo. Icyerekana ko Imana idukunda. Ko ese ko turumvikana? Nuko yagize gute, yatanze umwana wayo. Iki nicyo kize cyerekana urukundo rw'Imana. Iyo dutanze tuba tugaragaje iki urukundo dukunda Imana. Ese harumvikanye? Yaratarana hasoza. Kandi mikrofone basha. Nuko Imana yatumye umwana wayo w'ikinege mu isi. Souple muze mu bango bari muze. Cha imbere kuraciye inyuma uko nukuvuga. Ntuhagera kera yarangije nasubiremo. Kandi ndagakunda we. Iki nicyo kitwereka urukundo. Nuza kumureke mabwire, nuza kureba uburyo ukunda abantu, tukabarebera uburyo ubahamagara, tukabarebera za message ubaha. No, kurayo. Nushaka kumenya uburyo ukunda abantu, uzoshire ku rutonde abantu umaze gufasha, abantu umaze guha amafaranga, umaze gufasha, ushire ku rutonde. Nicyo kizakubwira urukundo ukunda Imana. Kandi abo nyine nibo bagira amasengesho menshi yo kugusengera. Usengerwa n'abangahe? Urebye nawe upime ni bangahe? Wa mugabo ati inka zaranyazwe, batese wari waragabye zingahe? Ngo nta nimwe zanyazwe kera. Nta nimwe wagejeje inka 100 utaragaba. Cyo cyari cyambere. Ubanzure ko ibyo gutamba na haleluya zitambitse nizizamuka, ngo ugiye gushima ngo mureke ntere haleluya. Haleluya. Eshise kuziko tugifite abarwayi. Uje gushima ngo wakize impanuka wari upfuye, none ngo nibagushiremo igisirimba. Ako dufite abantu bato mu by'Imana mu myumvire ngo baratera za haleluya, ngo kubera ko ngo Imana yabakoreye ubukwe bwiza, ngo none ngo baratera haleluya. Kandi bakoreshe miliyoni zingahe? 7 cyangwa 8. Ngo ariko ngo nibazane igisirimba mu mitwe. Ubu wumva upanze neza, mwakoreshe miliyoni 7, 6, none Imana ngo nibagushiremo igisirimba. Ngo batambutse abahungu bazi gutamba. Dufite abantu nk'ibyo muracabyemera. Umuntu yakoresheje ubukwe miliyoni 7 ngo araje mu rusengero iwanyu ngo aje ngo atereza haleluya. Genda guterera mu wawe. Waje. Ese ko murumva namwe? Abahungu bakoreshe bifotoje amafoto amwe meze gutya, ayandi ameze gutya, ayandi ameze gutya, kandi bakishura 800. Ese ko turumvikana? 800 sirivu mutegereze 800 by'amafoto. 1000 ahanyuma
muzayagira kwa murakuraga zasaza namara gusaza namwe ntimuzosubira mukiyareba. Icyo mfasha ngo muze mbanze mbafundishe mbaho ubwenge. Ifoto z'ibihumbi 800 ufashe credit ngo ariho bagufotora. Bumva ariko ntiyabura umugatoramo ibihumbi 800 ngo ubwana bw'ubuhungu bwamenye ubwenge bukaza buza bukipanga ubundi bukipanga aho ninde uzishura si wewe. Ngo nibazane n'ikoti naryo bamuha ikoti karishire ku rutugu kandi ubwana bw'ubukobwa umunyine bwarakaramutse isoni zo ntazo mukigira. Mwarakize basukije kucogeje ku cyumweru miliyoni zirarangiye none ngo aje gutera haleluya kuri podium. Reka si podium keritse itagira nyirayo. Genda uje guterera mu yo munzi wanyu aho mwagize aho mwazihonjaguriye zose zigashira. Twoye Imana icyubahiro. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Icyambere kize gituma dukora igikorwa cy'urukundo n'urukundo dukunda Imana ruba muri twebwe. Bavuga abantu kumva kurabira Bibiliya banga ukunde mugenzi wawe nguko wikunda. Sema haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ese turi kumwe? Kwanza kera kunumva moto amafaranga nari napanze ko nubanje kuyongera. Niko kera ko ndabyumva n'ukuri numvise kera bingezemo. Ndayongera nubwo ndaje kubwira iwacu ko nayongereye. Mbega ibintu gukunda undi muntu we biragoye ariko nibyo Imana yadusabye iratubwira ngo dukunde bagenzi bacu. Sema amen. Ariko uzi umuntu iyo bamuhagaze hejuru ngo sohoka munsi cyo kintu buryo kiza kiryana. Ariko nico kintu kibi. Abantu bavuye mu bukode muwe kabagira muri buryo mutugirira utujye mutugirira mwokagira inkamwe kagira nima Imana yo muri bukomwe. Icya kabiri kize gituma umuntu akora igikorwa cy'ubuntu niki nukuba umunyabundu. Umugore abagore bakera pani ibipango byaraje kera Kongo iriya ruguru wacu umuntu n'abasaza n'abamama umuntu yagazagira ngo aratambuka wabuciye ngo nguvuye mwa twara iriya ko uraje ati ndiko ndagendere atanone mwaciye mu rugo nimba wageze wumva bavuga ngo uriya mugore n'umunyabuntu n'ugutanga suko muvugisha ngo amuganirize n'ugutanga ngwino tuguhe ku mata ikivuguto kiba kiraje bakaba bakorosa ku mbati ukabura kariye wamara gufata urugendo none ubu nyine inzu twaze kubise ibipango imvura isigaye tunyagirira hanze. Kibihiko ariko Yesu nazi tuzohumirwa kandi bimbabwiye bimwe nibyo nubwo muvuga ngo bajura nabwi iwacu nitumara kubaka inzu tuzasiga portail tuzosiga kariya karyango ndi tuzogakinga sinza nkinga naho napanze hose sinza nkinga kariya gapango nukuri kandi abataranta ejo mundi hari winzu twacumbisemo barabamaze no kwiba ariko twayibayemo imyaka 3 habane ngeretse none n'isazi zagaze zihaca bakaza kutwiba ibintu tuza tubikoraho tubiha Imana tukabiha abandi bantu bakaza kubyiba. Iyo bagiye bakamena hari igihe utazukora. Ariko mpavuze neza yemwe niko nyine nubundi ze nigute bikwiriye kwenda gute bazi wanje iwawe hahari kandi aho ngo warakinze ifunguzo ngo umuntu azoza agenda niziwe ngo nasohoka akinge undi nasohoka akinge bakarenga bakacurira. Sema haleluya. Ubuntu uyu muntu yuzuye umutima w'ubuntu azatanga. Nubona umuntu byaramugoye nikaboza ndabundagira tabwo cyukangwe no gutega amaboko ngo azaririmba namara ngo azagenda ibyo tosha byo bikuremo. Kozi ubona karagenda
igihe cyo gukora akamba yicara telefone gazaranaje unamuka turi mu kazi abamahimba rero akama gasohokana telefone ngo baramuhamagaye. Halo ukunda umuhamagaye kubera igikorwa cy'ubuntu ntabwo biba mu mutima wiwe ubushishi uramuhamagaye magenda wa uzopfa bisigare tusigare tubihonjagura umunsi wapfuye tuzitaba ku kiriyo kandi twamadushika amafanta batangire ko yaduha no kurya inyama basigaye barya ntimukubona ko bazirya kujya n'ubundi bazatwima udufanta tubiri umuntu yotumwe kandi warabisize ubitumikiye tugasigara tubirya tutanagushima. Tawe uzi gushima tubona iki gikorwa tugiye gukora uyu azofata cibagiwe azohora kibwira n'abana be uzorebe iyo umuntu yagiye kwa muganga tuziyoberwa umuntu waje kukureba aya murebe hano murebe hano tiwo kwibagirwa ukuyu nguyu tiyibagirwa ugize icakora naho ga utagira icakora simvuze ngo nicase ngo nibibi oya ako kandi bo muja ku mutima kugira gute uje oya ni realite uraje ku mutima we kugira gute tishukunda ariko nsuma ngo yanza abantu oya soma hasome Abakorinto ba kabiri urwandiko rw'Abakorinto ba kabiri ibice 9 n'umurongo wa 9. Hasome gira nako konyine mvuga ka gatatu. Abakorinto ba kabiri ibice 9 umurongo wa 9 nkuko byanditswe ngo yaranyanyagije abakene. Yagize gute? Yaranyanyagije. Mugira kunyanyagiza si ugutanga biratandukanye. Kunyanyagiza ni ugutera gusa. Yewe nabwiye abantu ndabwira ngo menya ahantu gusa abantu bamerewe nabi bari mfite ifaranga nogenda nkazihata bakaza bakazitora ntanamenye wazitoye nta kibazo nifitiye bakazijana gusa jewe kwa Yesu Kristo imba nanyanyagije. Birumvikanye kunyanyagiza ni ukugira gutyo mu gitondo ni mugoroba saa 6 saa 7 saa 8 ni mugoroba nijoro nyanyagiza niko kutanga hazaba umuntu yakora abantu mwakavuga ngo yahindutse nk'igipfu umutwe ngo gutanga gusa gutanga aba yanyanyagije siko birivuze ngaho havuga harangiza. Yaranyanyagije abakene gukiranuka kwe guhora witeka ryose. Mugira gute uko gukiranuka we sema haleluya. Iyo uhaye umuntu udashoboye yagusabye ukamuha ico gikorwa ngo gihora witeka ryose washaka kureka gusenga kiba imbere y'Imana buri. Iyo nabuze ifaranga ntubona izingizi si ugucuruza ariko ndabizi ndazitanga none ndi imbere y'Imana iyo ikintu cyamaze kuba kikabagurika imiryango izisigara yarafungutse ukuntu kumara kuzitanga tiyaburaho umuntu yamakora hari yamba ngo pastor ngo nari ngukumbuye none ngo ko numva ngo no guha ngo amata yazane akohereza 150. Mwari mwabona amata 150 hari mwari mwabona mwebwe wari wayanywa kandi nkamanibukaga nanyanyagije hari none ziraje uko sekanse ndangize ndamanze shira hanga ako navuze ko ndi bwongere kanyota kabaye. Cya gatatu kwizera haba urukundo wava ku rukundo hakaza ubuntu hava ubuntu hakaja kwizera bisobanurwa nk'iki ikintanze Imana izagisubiza. Jewe nta uyu singiye kumuha pe gusara bimenye mureke mbabwire kuri ya Bibiliya namayobera utekereze ko Bibiliya ivuga ngo gutanga ngo bihesha umugisha kuruta kugira guhabwa yeme iyi principe hatarimo kwizera umwana umwe yigeze guhera ahantu ngo mare ngo akanguke amavuga ngo umuntu yobwira ikibazo ngo ni jewe araza ni wanje aviyo yari araza no mu rugo gwashike arambwira ikibazo yagize none ndambwira wewe ko ari wahwereye umbwira udahisha ikintu cyakubabasha ningisho ariko ndagishobora aravuga ikibazo
ndagerageza nyine kumubwira ngo ndangize ndisi ikibazo cyaguteye guhera n'iki. Arambwira ati mfite ikibazo natekereje cy'ifaranga sitandeba zireba murumuna wanje nico gihe naherutse nizingahe. Arasimbwira ntazo nari mfite, umva nyine ziraremereye, ariko ngo umenye ko yahwereye yahembuka akavuga ngo nijewe namumvuga ngo nzoba uko uyu Kristo noba mbaye imbwa y'umugabo. Ndakemuye iki kibazo, umugabo azarindira haterewe. Ndavuga ati ndamwana mwa taha usubire mu rugo nzayazana amafaranga. Ndagenda ndasenga kwa Yesu Kristo ntida urabizi ko ngira nabo uyu mutima simu wo guta wambaye ifaranga nongera kuri izika mfite izinza ndunama numva jugu ngora ni amahoro tumeze neza cyane. Wese ngo nagutekereje gute, wantekereje gute? Atagatima kambwiye ngohereza ifaranga uzogore costume. Haleluya, Bwana asifiwe, Yesu asifiwe. Ama costume nari nafite yamakubita $100 ya zaritse ngo zitse namanurira imodoka. Wa mwana gawe ndiyamenye ko ntayo nari mfite. Nagezeyo aravuga ngo boss arashitse, Yesu ahabwe icubahiro, shike mukubita ifaranga. Kwizera kwizera niko kuza kuduhesha gutanga gukora igikorwa cy'urukundo cyanyuma. Aha kwizera kadusome cyanditswe Abaheburayo 11:4, ariko nimuhasome muhumva uko hazavuga. Abaheburayo 11 11:4. Kwizera ngasoma papa. Kwizera niko kwatumye Abeli agira gute? Niko kwagira gute? Kwatumye Abeli kwa murumva harimo amasengesho. Hari haleluya irimo, hari Bwana asifiwe irimo, hari ancienneté ngo mushumba apotre ngo reverend representant legal, hari aho mwamumva haravuze ngo kwizera niko kwatumye, niko kwateye, sema amen. Abeli ngo atanga, kwizera niko kuza gutuma dutanga. Ntabyanditswe byinshishira icanyuma n'umwuka wera. Ibi ko ari bintu nimba bikurimo nta yindi commentaire bashiraho, ntabyo kuririmba, ntabyo kugira gute. Nari nazanye 50,000 ngibi hano, ariko akatima karambwiye ngo nje gushaka izindi. Ni ku mutima wambwiye nzazongera iyi 50 niyo nari nazanye, ariko ndavuze numva roho imereye neza, numva ko ngomba kongeraho. Niba muri wewe hari mu rukundo rwo gukunda Imana, muri wowe hakaba muhuzuye mu buntu, muri wowe hakaba muhuzuye kwizera, umwuka wera akabana nawe, ibi ni ibintu bitatu biza bifasha umuntu gukora igikorwa cy'ubuntu. Imana ibaheze umugisha, amen. Arya comptable ninde wacu?